thobela buri ka moka re tlile mo magana go busha ka taba ya gore mama o re ngwaletse taba kgolo o nyaka thuso setšhabeng ka moka mama thobela le kae Ashe papa. le kae mama mama re kwele sello sa lena le rometse sona papa mama bothata ba lela keng Tata wa ka e kemeletse ke ngwana. e kemeletse ke ngwana Wa lesogana. okay mama Aga lesogana le ka ba le mengwaga e 24 ke nagana. Ene ke motho e leng gore a ne tlhala a ga botse mo tlhaloganyong. E bile ke a dipilisi ke mo sebedisa. Ene ke di file tsa ga di sa ga ka le ba. okay mama ke le nako e kang a latlhegile mama ngwana wa lena O latlhegile ngwaga go feta ka February. or from ga February until go njwana a la tshola humana ngwana wa lena Awa, senkere mo. mama ke kgopela go botsisa mo gore ana ke eng se le la leka go se dira gore le fumane ngwana lena Re no leka go tšea dinepe ra reporta maphodiseng ra bea Gorobzala ra bea Mabololo ra bea Sabuswa ra bea Motsia mola radio motse mola ra leka gore ba ka re thusa go nyaka re sa le re ba fa dilo tseo a gone kgomelelo e leng gore ra e bona rena alright mama ke a le kwa ga botse a na mtlhomo go ile wa kae tša kerekeng goba kae mo o nyaka thuso gona se ile la fitlha le ile gona mo bosemola wa re thuso ile ra ya ke matsapanyana a mantši mo dipolekeng mo re ya le masioleng le baruting a gone wankileng a re ngwalo o ga gona ka moka ba nampotsa gore o gona makae le gore sa mmone mama taba ye e le tshwara jwang ga botse tabe e tshwenya kudua ke robale bošegona ga ke robale ke nagana taba tse ntši mo e leng gore o ka re nka no nna tšhefi gore ka tsekgama ngwana a ke tsebe o ja eng o apara eng moaleng gona o jwang ke nagana le kudu gore motho ba enwa dipilisi gore gone jalo ko mofang moaleng ya kana ngwana le lutsela ga ke mang ke thabo ga mang ba ga gatela ya setšhaba sa rena re kgopela thuše mama ena o latlhegetše ke lesogana ba re ke thabo wa gatebe o ne le mengwaga 824 ke gale a latlhegile ngwaga go feta a hwetšagale o re mma a re botša taba o re ngwana gage ga e tekanela ka botse mo mogopolong o kgopela thuso setšhaba sa rena a re mthušeng mamashu o lla ka ngwana wa gage o ileng a latlhega a re mthuše re mnyakešeng a re mthušeng re a leboga thata mama re tlaleke ka mokgore ka kgonang gore o kgotse thušo mama le ne senepe sa gage leboga my brother le kaena ya re kwa mama o nne le sello sa batho ga gore sala sepela ya go tshwara jang papa taba e ntshwara gampe ntshwara gampe le nna fela ke sa robala ke no robala ka gore ke tla re šetse le sebaka no o ka re šetse rana bo ma 2 years o iša go 3 years bo ka rata gore mohlomongwe batho ka moka ba direng nka rata ge ba ka nthuša motlho mongwe ge bantse ba tsamaya o mongwe ba mo tseba ba bangwe mongwe ka moswantšha re founela motlho mongwe ra jama go mo lebelela okay mara ka sepopego ko motho a mohuta mang mohlomongwe ka motsweletša ka sebopego a ka swana le nna so a ka nyaka go swana le nna re no fapana ka kgale ena o dira o ka roba brightnyana okay le tshwere senepe sa gago ya re swere a re se bone papa setšhaba sa rena re a kgopela thušo lena shu lesogana le latlhegile le bo mamaši ba bona ba gakanegong ba re ngwana bona sala a sepela a latlhega ga e tekanela ga botse kgopolong wa bajwa jwana setšhaba sa rena ka bophara ra kgopela mo le leng gona ge le ka bona lesogana šidi lona a le letšang dinomoro tse re tlo lefang tsona re tlo leša le dinomoro šidi tsona ke a leboga le ka kgwetšagala kae le mo kae mo dulang gona re mo saeteng ya magana go tswa ka motlase saeteng ya ga phale mo bantšhang gona ko stand number sa gae C4537 ya re a leboga o a ka bonang ga a ka bona ngwana mo a latlhegileng gona kgopela le letse sona gona mo Seabusa ka magafase ga magana go bušwa ka kgopela thata ge le ka re fa thego ya rena re a leboga ke a lekwa bo mama le abuti ke kgopela le re fe matsapa le la wa tšea ka taba ya tatlhego ya ngwana wa lena re le ke
ile go tsamaya re nyakana le ena moshimane wa gaetsho le mo bathong ba dingaka ba se ga borena ba setho re tsamaile mo ka moka mo nageng ya ga borena ba no re botsa gore o kua re kitime re kua re kry-e go raya gone ande ka mo re berekiša le ditšhelete tše di seng gona tša mafelelo a re mo kry-e ge re ya ko ena go sa kgonagala gore re boela kua mothong wa tlabeng a re kopitše gore gape motho o kua ke kwa polelo gore ba re la mokgotsa le la kolla gore ba re ngwana o tse ka metsing go ne go la diregang ge le ya go checka le ile ba re ba founela mmerekong be re le mmerekong ba re ba bone motho mongwe kwa saeteng ya Soritšhe go ya Thabana ba mo kry-ile gona mo a tlhokofedi nabile ra tloga mmerekong rena ra tsamaya re hike until go fihla mo gae ge re fihla mo gae ra kry-a ra ya police station ba re laetša dinepe tša motho ola ba mo kry-ileng kua ra kry-a gore motho a re mmone gabotse o ne le sebaka a tlhokofetse go no laetša diaparo mola endene le go kokoropana nyana go no laetša ganyane fela la re sa mmona gabotse mo matlhong ke ge re tlotloga go sa gona mola police station ba re re kua Mhlanka kua forensic o le tlogile mola la Mhlanka re tlogile mo ra ya Mhlanka ba le o dirang ko Mhlanka ba re go lebelela gore motho o ba mo kry-ileng kua Soritšhe ka be le gore ke ena gore monyakang go ba kwang alright ga le fihla Mhlanka ga re fihla Mhlanka ba re laetša di-file mola ba re no motho ke motho mogolo ke mogala ba re lo ne le 50 something years gona mo le berekiša ditšhelete tše di seng gona re berekiša ditšhelete tše re tsamaileng re ya dima go fitlhelela re fitlha kana yena ga ba o samele mo a apere jang sa go pola mhlomo diaparo tša gagwe ge ke kwa o ka re o tsamaile apere and then le overall tšela tša di-petrol ya matsogo a ya go se bulege e ne bokriminyana mo napile a le ka letlhogo a se apara kuane and a ba apere di-naps and then sa bobedi o ne le batšanyana mo gannyane go motlhokomedi and ba ne o le maledi ka go gona go se tshware ga botse ga go se gago medidi ya gage bile a go bja le ge e le motho mongwe sa le gona medidi ya gage ke teretse go bjane mama taba le le tshwenyega kakang bošego ga robalega ge o ja go a jegana go diregang mama a go je a go robalega ge gore kgwatlha dintla di go bola wa hlola tswela ka mo ditleng wa lebetla motlho mongwe ka ba yena a o fitlha a se yena okay mama re tla leka ka mokgwa ka kgonang gore le gotse thušo ka gae re tla boa go lena mara ra tshepiša gore thušo yona le tla ifumana ya gore ka leboga ge re ka ifumana le ge e ka bele gore ga sa le gona lefaseng re no tseba le gona ko mobušareng ba no lebelela gore ga go ne motho e leng gore mobušareng re ile go amošanga fela no la leboga mama ge di a kwala go tla bona gore re ka tšea magato mafe gore le kgone go thušega gobane ra lekwa re le lekile ka mole le go nka dingala la dikerekeng ba re yena o gona o sa phela fela a le mofumana re a tshepa gore o tla fumaneng ya mo re bona magana go bušwa moke le mona magana go bušwa go tlase ga seabuswa re tlile fana tlole go tlo thušana bašidi lona ba re go le rwane wa latlheng ba iketelela ga botse mogopolong o leng 24 years ra kgopela ka moka ka le ka bona lesogana le letlang le re tsebišeng gore le mono goba le letša dina motšet e ke di tlo tswelelang gona mo streaming re ka leboga thata thekgo ya lena re a leboga gore tša lena ke di 079 337 6971 le ka di bušeletša gape 079 337 6971 ya re a leboga mang le mang wa bonang papatso e bapatša ra kgopela mo o bona gona le sogana le letša dinomoro tše ba fetšang go lefa tšona goba ga le letša maphodisa le letše maphodisa le re thuše re kgwetse le sona le la gatebe re ka thabega thata thušo ya lena